Uyathuthumela unina womfana wakwaD eMlaza okuthiwa ubhokodwe ngommese umngani wakhe ecikwa ukuthi usethole umsebenzi eMgungundlovu kodwa yena ekubeni engasebenzi. Nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili nkezo mina-ke ngomfeze ngintuthuka ngakho mali bathi ilasibona amakhomenti. Mhlawumbe usemusha la ekhaya saphinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi-ke nokushare okukhulu kunakho konke. Uyathuthumela unina womfana wakwaD eMlaza okuthiwa ubhokodwe ngommese ngomngani wakhe ecikwa ukuthi usethole umsebenzi eMgungundlovu kodwa yena ebengasebenzi. Unkosazana Thandi Mgobhozi ongunina kamufi umnumzane-ke samukele Mgobhozi ebeneminyaka ewu-29 sivele ezehlela izinyembezi-ke nechaza kabanzi ngokwenzeke ngalolu suku. Uthe indodana yakhe-ke igwaze yafa ngumngani wayo igama lakhe ligodliwe eze-ke enkantolo lapha ngosuku abulawe ngalo umufi. Uthe bekuyisebusuku bendawonye endaweni yokucima ukoma ekhona lana elokishini. Ngokuthola-ke kwabezindaba umsolwa ibimnengi indaba yokuthi umngani wakhe usethole umsebenzi eMgungundlovu yena usezosala yedwa eqhwaye ilahle laphana-ke. Lo mfana-ke ubengayizwa kahle lento, kubonakala nje ukuthi unomona, ebuza nokuthi yena usezosala nobani ngoba-ke ubehlala nendodana yakhe laphana bengasebenzi bobabili. Kuchaza laphana unina kamufi. Unina kamufi-ke usola umngani wendodana yakhe ukuthi-ke ngokuyigwaza esifubeni okuphethe ngokuthi umphefumulo wayo uphume isifikile emagcekeni akubo laphana. Indodana-ke iyakhe ifike ekhaya ihembe layo ligcwele igazi futhi lingcolile, kubonakala ukuthi umuntu okadelwa. Kuthe uma zimbuza ukuthi kwenzakaleni wabatshela ukuthi umngani wakhe umgwazile bebangayona indaba yokuthi uthole umsebenzi eMgungundlovu. Esho kanjena nje eqhubuthe indodana yakhe ingena endlini isibonakala ukuthi iphelela ngamandla yathi icela ukuphumula lala phansi ekhishini yangabe isavuka. Kuthe labana umyeni wakhe membheka wabona ukuthi kunenxeba elimbi esifubeni agwazelwana namanje-ke uthe akayikholwa lento eyenziwe umfana kwamakhelana kubona laphana. Kusho laphana unina kamufi ngokudabukisa abantu abezindaba bathola umthombo walolwazi ukuthi lolu daba ukuthi umsolo bekade songa ngokuthi uzombulala umufi ngoba usezitshela ukuthi uhlakaniphe kakhulu ngokuqashwa nje eMgungundlovu. Umthombo-ke uveze ukuthi kuyimanje umsolo ugcwele abathafa akaziwe ukuthi ukuziphi inkalo. Ukhulumela amaphoyisa kaZulu-Natal uColin Robert usiqinisekisile isigame ukuthi amaphoyisa-ke aseMlaza aphenya kabanzi ngecala lokubulawa komuntu wesilisa. Kholakala ukuthi lo wesilisa ugwaze kabuhlungu waqeda washonela khona lapho. Imbangela-ke yalesi sehlakala asikaziwa, amaphoyisa asaphenya kuchaza laphana. Ukhulumela laphana amaphoyisa. Bafethu izona indaba esiniphathe zona namhlanje kwesenkezweni wena mhlawumbe kuthini wakuphawu ngalolu daba ake siphinde futhi sihlale lapha comment section ungixoxele kabanzi ukuthi wena kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ngalokho-ke esiphinde futhi sihlale kwivideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Ningakhohlwa-ke ukusubscribe nokulike nokungilandela kuFacebook @RedNkezo. Nisiphathe kahle nibe nosuku olumnandi nithanda khona.